téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Beydondiral Guinée. Aray Allah lando newnani en tumbondirgol do hande kadi ka plateau Jama TV do émission men Beydondiral Guinée. Aray men hiwrike mo kala ka woni men darde de aduna on. E aray hande kadi de mari do invité be et un compatriote guinéen vivant du Sénégal. Et toujours aray thème mengo sur la vie quotidienne de la communauté guinéenne vivant du Sénégal. E joni en accay e invité jo men on présente ande ko kanko ni on tigi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Aray kono wiruda non en salmini kala wonbe darde Jama TV en salmini kadi wonbe darde émission Beydondiral ben en wi hande kadi remercie be moƴƴa en tawi mo kala ka won don en yiwrike dum en salmini dum talla taw fowno e jam. Et voilà. Haray toujours en ala retardu de émission o e wano onon ko honno woni inde mon den tigi kono jama on andi on. Voilà, jama on ko andimmi ko DJ Bella, mais sa wi inde den tigi mi do wawma fen sitande ko Amadou Bella Bari mi wiyete DJ Bella on non haray ko surnom kon ko madata animation jigon jama on donc wilan DJ Bella akkito Amadou kono si a hewti ka amen jaati kam gibina don sa wi Bella tun kadi karan andirta ko ma wiya kadi Amadou. E joni haray e Amadou Bella Bari. Joni haray tigi ko hombo woni Amadou Bella Bari tigi on. Ko hombo woni taway be anda fimombe. Ko hombo woni Amadou Bella Bari. Amadou Bella Bari ko Guinéenjo jibinaɗo lagine kadi na Sénégal mi jibinade ko lagine mi jibina ko wiyata ɗon pita si a senditi noon fof pita wiya dongol tuuma mais sa sendi e dongol tuuma fof wiya geme si a senditi kadi geme wiya jooli ɓenna ɗon aftel ley fello walla wiya ADKP on ko wiyete ADKP ɗum ko antu kenkon e joolil e pellel woni ɗin ko ɗon tati hawti wi ADKP. Donc ko ɗon mi jibina mi janɗi mi yalti sawrugol ɗaɓɓere depuis l'an 2000 mi yalti kamen lagine mi tippi Sénégal. Donc ɓay mi ari ɗo golle an ɗen wonno golle ɗiɗi ha tati mi ar ɗo mi fuɗɗi sofere yagal mi golli ɗon seeɗa mi wi ka sofere yagal mi ari ka animation ko wiyete DJ kon. Donc ɗon mi golli ɗum ɗon kadi seeɗa ha joni mi ɗo e mum mi fewno ɗo komi présentateur jo télévision Jama TV. Voilà. Ok. Joni haray be anda fi mom ben haray be andi e wano wolirɗo non e onon kadi ko Sénégal ɗo joɗen fof ko ɗo joɗi ɗen e joni noon par exemple ko honno ɗon andi wano kamen crise no ton e ɗo kadi wano fewndo ɗo ni après les manifestations mais nata crise wi molanagil no woodi mais ko honno jama ko honno no wonɗo ressentir sur des crises on tigi en tant que Guinéen vivant du Sénégal. Mal parce que crise moƴƴana tagaɗo woni enen tun woni woni étranger fou ko gonga noon ɗen jibila enen parce que fiyonɗum jibila ɗen kono no wiirete noon enen ka woni wo ka woni haɗa ko ɗum wiyete fayda ɗen ɓurtini wonno woni ɓurtingol e andi no woodi piiji goɗi annda hoore ma so ari e pays goɗɗo oya watta ngila ko watta kon fiita on tigi mettite mais wota ar waɗa piiji ɗi annda hoore ma duwa ka waɗede ha kanko tigi ko werɗo ma on tawata o mettima andi an minanno mawɓe gonone ñande goo wo koɗo no mari jikku kono ñande wari nden o acca jikku on ka ɓawa hoggo so naati jikku on wona premier jour deuxiéme jour troisiéme jour si neeɓi tun jikku on jokkitay si jikku on noon jokkiti Allah tawara ko jikku moƴƴo so tawi woni ko jikku bonɗo haray duwaji ɗi jaboraki mo par ce que déjà o bonnayi hay ko arnoɗo c'est pour cela enen ɗo hannde c'est à dire certain ɓe annda hay fusi ɓen ɓe ala hay fusi ɓe annda hay fusi sina kamɓe ko ɓe anndi ko enen Guinéen haɗi ɓe heɓa goɗɗum ko ɓen woni yalde réseaux sociaux wowla piiji yenna en c'est à dire bago en
certains taway ɓe araɓe ala renseignement hay hunde non c'est pas objectif maɓɓe on fof ko waddidirgol non c'est pas renseignement déjà haaji maɓɓe ala e renseignement honɗum e honɗum haaji maɓɓe kamɓe ko woni ko en tant que ko a guinéen surtout ma enen fulɓe Fouta ɓen donc hiɗen ari ɗen golde kala mecce ɗe wonɗen e wadde ko ɗen ɓe duwanno wadde kamɓe ala ɗe wadde donc enen noon haaju men ala e jooɗagol e bureau wiya gollay haaju men ala e jooɗagol c'est à dire wona on tigi suɓotako voilà enen ko ɗaɓɓere arɗen c'est à dire mana golle mecce ko tawɗa ɗa wawi wadde wo ko ɗum ɗo voilà enen ko ɗaɓɓere arɗen sen ari en tawi ko kuncol fu dowaten heɓirde goɗɗum ko kuncol fu ɗon ɗen e yarde donc kamɓe noon ɓe falama sikkude ko enen jogui arkise maɓɓe on joni alors que c'est pas ça par ce que fi honɗum hande min si tawi miɗo marani dole pousse Allah wawi puusoyde pousse ngal sila marani dole yago ka marché on ɗo la warani dole yago ka marché on ɗo e so fikke ɗum mi heɓu dépense ji andin ko mi wurna ɓeyguri anden e hoore lakkere on tigui non noon woodi ɓe anda hoore ma so ten koɓe c'est à dire koɓe anda hay fus ɓe c'est à dire kono mawɗi ma nani noon ɓe wawata kadi heɓude goɗɗum sina sifa ɗin piiji par ce que mi ñanden mi wuri action ko wonanɗa hoore ma mi tawi vraiment c'est pas la duwaka quoi par ce que mi ƴettimo taw miɗo yahude ñande ɓen no manifestation no woodi hewtugol amen tawi ɓe talla kaaƴe ɗen ka tarol fi sunnugol pine e ɓay mi hewti ko motoɓe falno jattude donc mi andina manifestation ko ɓe woni ko agresse ko yimɓe ɓe woni mais min haaɓi ɗo moƴƴa ha ngo junngo han sa wonno ko huuɓi seeɗa mi gaañi e koyngal mais enfin ɓe naɓali moto on a faami donc min ko min ta guinéen on ko wattango lila piiji ɗin hara ɓe mélange ali ɗi par ce que no woodi piiji go kadi ɓayna en fe no salimatu piiji go no mélange de ko ene woni mélange de ɗi a faami par ce que enen en nana e gokkun tun yetten buy ɗuɗɗinen koyen duwaka ɗuɗɗinde alors que koye pays étranger wonɗen en jeeyaka ɗo siɗa faala heɓa e kayɗe ji a waɗa e double nationalité walla triple nationalité a jeeyaka on tigi ko duwa wonde koye woni ka place voilà donc haray toujours min ko honɗum innata e ko honɗum kadi watteten ɗon e ko telema o fi kaydiji wano carte consulaire par ce que ɓe ka ɗuma toon hooreɓe men ɓen telen toon no wullitade wondema jama on ala yahande kaydiji mum ɗi woni haray onon ɓay on neeɓiɗo e yiɗon